Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatulloh wa barakatuh. Hoş geldiniz. Kur'an suygan hurmatlı bir toğanım. Elhamdülillah. Allah'ıma şükür maqtolordu aytıp. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga үй бүлө сахабаларына Allah'ın мейірім райым берекесі тыныштық болсын. Kur'an сүйүүчү ар бир алардын жолунда жолдоочу жалпы кийинки мусулмандарга Allah'ın мейірім райым берекесі болсын. Elhamdülillah. Ya Erhamer Rahim, Ya Hayy Ya Kayyum Ya Zülcelal ve Ekram Ya Fattah. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilman nafian ve rizqan tayyiban ve amalen mutaqabbalan. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri ve hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir ve la tu'assir, Rabbi tammim bil khayr. Amin ya Erhamer Rahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Cezallahu ana Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve sellem bima khawakluhu. Hurmatlı bir tuğanım, inşallah bugün meyrimde, rayımda Allah Taala'nın kudret güç yardam kalos menen birinci saakta biz Kur'an Allah'ın sözü jönünde inşallah süйлөшөбүз. Allah Taala Estağfirullah Kur'an'da aytat, bu Robbiңерден түшүрүлгөн Kur'an hak söz. Zumar suresi 40. ayet. Demek maksatımız Kur'an Allah'ın tüzden tüz söz ekenin жүрөккө жеткирүү. Kur'an bul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz oylop tapkan söz emes, же adamdardын жазмасы эмес. Bul tüzden tüz Allah'ın sözü. Allah Taala Cabrail aleyhisselam arkılуу Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga ayattарды düşürdü. Ar bir tamgası, ar bir sözü Allah'ın sözü. Ошондуктан biz Kur'an'da okup jatkanda biz Allah'ın sözünü okup жатабыз деп inşallah. Kандай gana son. Allah Taala Kur'an'ın ululuğu жөнүндө ilk Kur'an'da aytты. Estağfirullah. Egerde biz bu Kur'an'da toğo düşürsök, sen anı Allah'tan korkup çöküp ketkenin görmöksүң деп Haşr surесinde aytат. Тоонун өзү чыдабай турган улуу söz бизге Allah ушул Kur'an'da okuğa, düşünүүгө, amal kılууга мүмкүнчүлүк берди. Elhamdülillah. Бул çoğ белек жана çoğ amanat. Demek Allah'ın sözünün fazileти жөнүндө ayta turgan bolsok, Kur'an'da uğuu tuuralı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Allah'ın sözünden жакшыраак söz жок. Demek Kur'an'da uğuu жүрөккө nur beret, imanды күчөтөt, günөөлөрдү өчүрөt, çeksiz soopторго ээ болуу менен demek biz көп жакшылык берекеге ээ болобуз. Андыктан иншаллах ар бирибиз күнүгө Kur'anга убактыбызды бөлөлү, угууга аракет кылалы, окууга аракет кылалы иншаллах. Kur'an'ды урматтоо тууралуу айтсак, Kur'an Allah'ın sözü болгондуктан biz Kur'an'ды урматтап, таза daarat менен кармап, таза жерге сактап, сүйүү менен окушубуз керек иншаллах. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям да айтты, Kur'an'ды окугула, себеби ал кыямат күнү силерге шапаат кылат. Elhamdülillah, урматтуу бир туугандарым, Allah'ım gün sayın Kur'an okunu nasip kılsın barыбызга. Manисин түшүнүүгө аракет кылалы, балдарыбызга Kur'an'ды үйрөтөлү иншаллах. Allah'ın сөзүн жүрөгүбүзгө жакын кармайлы. Allah'ım баарыбызды Kur'anга амал кылган бенделеринен кылсын. Ya Erhamer Rahim. Amin. Ya Erhamer Rahim. O Allah'ım, şu жерде мына Kur'an дуасын сиздерге жазып койдук. Okup amal kılыңızlar. Ya Allah'ım, Allahümme zayyina bi zinatil Kur'an ve akrimna bi keramatil Kur'an ve şarifna bi şarafatil Kur'an ve albisna bi hilaatil Kur'an ve arham cemiye ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem bi hurmatil Kur'an. Amin ya Erhamer Rahim. O Allah'ım, Kur'an'ın suluğuluğu menen bizde suluğ kılgın. Kur'an'ın hurmatı menen bizde hurmattуу kılgın. Kur'an'ın şarafatı menen bizde şarafattуу kılgın.
Амин деп турабыз. Курандын кийимин бизге кийгизгин, бизди басып жүргөн Куран кылгын деген маани. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жалпы үммөтүн Курандын урматы менен өсүңдүн ырайымыңа алгын. Амин я архамар рахимин. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад, жазаллаху ана Мухаммадан саллаллаху таала алейхи вассалам ва бима